Ndi nnyi o tendelwa u rengisa mavu a lushaka. Namusi ri sedzana na thaidzo khulwane ya mavu ngei Ballymore, ndanyana ha ḓorobo ya Makhado. Afha ndi hune vhathu vha vha na mbilahelo nga u rengiswa mavu avho kha zwine vha ri zwi nnḓa ha mulayo. Ri a vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa Maramani. Nenga dzina ndi Vuyafhi Mathode. Malaifa a bulasi iyo vho vha vha na fulufhelo ḽa uri mavu ayo o vha tshi ḓo shandukisa vhutshilo havho. Fhedzi hu na vhasigathi vhane vhutshilo havho ho shanduka. Honeha mubveledzi Clive Mboyi na mushumisani Sicelo Hlanula vho swika vha hanelwa u foda nga ngomu bulasini. Kha ri lavhelese muvhigo asuyo. Ballymore ndi fhethu he havha una mbilo ya mavu. Mavu eneo anewa Malaifa avhewa nga fhasi ya Muananzhele Communal Property Association kana CPA. Hezi zwi amba uri mavu aya ndi a tshitshavha. Nga fhasi ya Muananzhele huna bulasi mbili dzine dza vha Boschkopis na Ballymore. Fhedzi na musi vhaṅwe vha Malaifa vha ri mavu a khou rengisiwa hu sina thendelano vhukati ha Malaifa, tshelede a swiki kha Vhathu. Vho Thomas Mathada ndi muraḓo wa task team ine ya khou thusa uri zwithu zwi tshimbile lwa mulayo. Thaidzo yawo sa murangaphanḓa ndi ya uri afha fhethu hu khou tsheiwa zwitentsi zwi khou rengisiwa. Izwo zwo tshea zwitentsi zwo thoma lini ende ndi vhafhio vhathu vhane khou benefit? Zwa zwitentsi unga amba uri zwo thoma vha busy last year zwine zwa amba uri ndi 2025. Vhathu vhane vha khou benefita ndi havha vho ambaho navho nga hafhana. The rest vhathu havha khou benefit and a si uri ndi havha fhedzi. Huna vhaṅwevho vhane ri si vha ḓivhe vhane vha khou ḓa nga dzi site dziṅwe nga hangeni a ri ḓivhi madzina avho. Zwi amba uri hafha fhethu huna dzi group dzo fhambananaho ende dzine unga si dzi vhale uri ndi ngana. Ṱhamusi vhathu vha nga vha tshi ḓivhana mara nṋe ndi khou amba vhane nda vha ḓivha. Havha vhaṅwe a thi vha ḓivhi ndi khou sokou vhona zwi khou itea. Huna mavhiḓa nga ngei a ri zwi ḓivhi ende na vhathu a vha zwi ḓivhi uri mavhiḓa a khou ḓa hani. Huna vhathu vhane vha khou vhulungiwa mara vhathu vha khou ḓivha uri heyi bulege i clean i khou fanela u thomiwa fhasi havha uri khou dzudzanyiwa zwine zwa nga itiwa nga musi ho vha na muṱangano havha na agreement ya dzi membara na dzi beneficiaries dza fhano. Zwo ralo ndi nnyi ane avha na thendelo ya u tshea na u rengisa zwitentsi? U ya nga constitution kana nga ndayotewa ya vho rini a i ri tendeli uri u nga tshea zwitentsi arali ni songo thoma na ṱangana na vha tshithu tshi hadzuliwa ha langaniwa sa CPA. Zwino mara zwino zwo konadzea zwi khou itea na zwino zwi khou itea. Vhathu zwa sia vhathu zwino vha tshi vho sedza nṋe uri na zwine zwa khou itea ngei wa zwi ḓivha na. Nṋe nda fhindula uri nṋe thi zwi ḓivhi ende thi dzheneleli khazwo. Zwitentsi zwi khou tsheiwa zwino a ri zwi ḓivhi uri tshelede i ya kha nnyi ndi zwine vhathu vha khou vhilela ngazwo. Riṋe a ri khou benefita tshithu ri ḓo dovha ra fana na Muananzhele ḽo rengisiwaho ḽa fhela vhathu vha songo wana tshithu. Ho wana vhe vha wana zwino na hanefha zwi khou ḓo vha nga u rali. Zwino nṋe nda rai ngori hafha zwi kha ḓi vha fresh ndi khwine ri zwi thome zwi kha ḓi vha zwiswa nga u tou rali ri vhone uri i ḓo solvea ya hani. Ndi zwifhio zwine dzi membara dza khou ṱoḓa zwi tshi itiwa zwino fhethu? U nga amba uri hu na nḓila mbili. Hu na vhathu vhane vha vha uri vha kha ḓi pfha vha strong vhane vha khou ṱoḓa uri vha nga tou shuma kana hu limiwe kana hu shumiwe kha mavu avho. Havha na vhathu vhane vha uri vho aluwa vhane vha ri nṋe ri nga si tsha zwi kona u zwi imela ngori a ri ḓivhi uri ri ḓo thoma u vhuyelwa lini. Ngavhe muvhuso u tshi ri pfha kana ri tshi humbetsheliwa kha muvhuso wa zwipfa muvhuso u tou ri lilisa. Vhane vha ḓo sala vha tshi khou shuma vha ḓo vha vha khou sala vha khou shuma. Ndi zwone u ya nga nṋe ndi tendelana na ḽa uri mini hu tshe na vhathu vhanzhi kana hu tshe na mirafho minzhi ine i khou lila nga mishumo zwino. Ri songo tou sedza nga maanḓa vhathu vha nnḓa ri khou sedza dzi beneficiaries dza fhano ngori vhathu vhane vha tea u thoma u benefita ndi dzi beneficiaries. Vhane vha nga vusa heyi noni bulege ri na plan mara plan edzi a dzi athu swika kha vhathu vhoṱhe ngori a ri athu finalize uri hu khou ṱoḓa u itiwa mini hu khou fanela u itiwa mini. Hezwo zwa tshi nga itiwa nga murahu ha musi vhathu vho pfha dzi result ra vha na muṱangano ra thoma u vhudzisa vhathu vhoṱhe uri vhathu vha khou tama hu tshi itiwa mini. Vhaṅwe vhane vha ri ndi Malaifa kha mavu aya vha ri zwine zwa khou itea zwi a vha vhaisa.
vhunzhi havho vho bebelwa afha fhedzi vha dzula kha maṅwe mashango. A vho ngo ḓa hafha dzi khuruku dza vhukuma dzi ngo swika nṋe nda tshi tou vha sumba uri arali kana ke tshigidi tshi nambe tshi ndiye ndi fe uri ndi na the right ku lwela zwine zwa vha zwashu vha khou mphathela vhaṅwe vha khou fa a ri ḓivhi uri ku itea mini havha vha re hone hafha vha zwifha dzi khuruku khulu ende na hanevha vhaṅwe vha putisiwa khabe unori vha sa putisiwa hanevha vhahulwane vhaṅwe hanevha vho no ḽa nga utswa hezwi zwithu zwa tshiḓa zwo no fhela kale hafha zwino nda ḓa ndi khou ya nga tshitentsi vha ḓo mpha vha khou nyaga 20,000 nda i bvisa muṅwe a tshi ḓa vha khou dovha mu rengisela kha tshetshiḽa haya makhuruku haya magevhenga a huna na muthu nṋe ri pfa vhuṱungu a thi khou benefita tshithu a tshithihi vha khotsi anga vho fa maboto anga vho fa hanefho vha sanga vho fa hanefho u sala nne ndi nthihi vhavhili u sala vha bulasini a zwi ri fari zwavhuḓi vha khou ḓo vhona u tshi khou itea mini hafhanoni zwavhuḓi afha hu na tshelede uri ndi ḓo vhuya nda ita mini vha khou mbona zwo ndi a lwala ndi nyaga tshelede nyaga mbusa a mphe tshelede nṋe a thi khou vhona vhukhwini ha hone a ri khou vhona vhukhwini ri khou vhona zwi khou tshinyala zwithu zwashu na ri khou wana tshithu hafha vha khou reḓa dzikhuni dzi khou bva nga dziṱiraka na zwino yo bva ṱiraka ri khou i vhona dzi khou rengiswa mara na ri wini tshithu hu wina vhasi vha fhano ndi vhone vho no khou ḽa zwithu zwa fhano bulasini ro vha shumesa makhuwa ri tshi diwa ri tshi ita mini ro khotofhadza nga makhuwa ra tshi rwiwa se wena e a tirha na valali tshika mina wa swethu i tirha na lavaya va ku lahla pha va kona lavaya a va kona n'wina va kona hi lava swethu loko mi tenga vulavula na lava a na mhaka na mana wena nga huma kona wena na mana wena tata wena kwale a wa kona wena u tsoliwa kona wena hambi ri Samson nga tsoliwa kona la yo ta moran cancel kum kam se ka tukulu wa n'wina swona mori mi nga n'wi lahla ene mi tshika mina ku mina mi nga ni disa mi ti disa n'wina mi tshika mina mi ta disa ni khanya ku fenso ndi fhungo ḽi dzikusaho vhuḓipfi ha muthu vha songo ṱutshela kule ri thomere u rengisa ri khou vhuya zwone zwino ri khou dovha ra ṱanganedza zwa zwino kha ri dovha ri bvele phanḓa na muvhigo washu muṅwe wa Malaifa wa mavu aya vha sa timitimi vho tenda uri ndi vhone vho thomaho u rengisa zwitentsi ndina ndo ita uri hezwi zwithu zwi itiwe ri tshe zwitene vha nga rangisa nne phanḓa thi zwi shavhi hezwo zwithu vho ḓo bvisa hala mapiḓa 50 hala hafha ḽa zwiṱakani hezwi vho ya vhea hafha ndi ḓo vha ndi si tshaya hone na hezwi zwitene ndi nga si kone u ya phanḓa nazwo ndi ḓo humela murahu mara khere hu sathu bvisiwa hezwiḽa zwithu zwa tshisanḓako ndi ḓo ya phanḓa na hezwi ndi khou zwi ita uri vha ye phanḓa vha uri vha mbulaya uri vha ita mini na zwino vhakomana vhanga na vharathu vhanga vha lala hanefhaḽa na nṋe ndi o lala hanefhaḽa zwiṱakani hezwi a si wa zwino ndi na 74 years zwino ndi hafha ndi tshi khou tshila ndi khou zwi vhona hezwi zwi khou bvelelaho zwino hu khou thoma u vhangiwa muṱavha havha vhathu vhoṱhe a vha mu fhaṱa shango ḽa ha tshisanḓako vha tshi nyaga uri vha lilisiwe government a lilise havha vhathu a songo dzhika ri mini shango ḽa vhaino ndi mirendzhe ni nga si kone u lilisa vhathu that's why vha vhona ri khou tshea zwitene ro vhudziwa uri Ballymore a i na tshelede makhuwa o ṱuwa na tshelede hoya khou nyaga u humela mavuni a humele nahone a tshi khou amba Thomas ndo mu vhudza nda ri nne Ballymore ndi ḓo tshea zwitene na zwino ndi khou zwi tshea a thi nyago u zumbama ro tenda zwi tshea havha vhaṅwe ni songo vha kwama ni nga vha kwama mara ni sumbeni na phanḓa ndine ndo ita hezwi zwitene zwi tshea mara hetshiḽa tshifhinga u kha zwiḽa Muananzhele hafha vha sa ambe ha vhathu a vho fumula vhoṱhe vho khou pfha vha vhango vhone hezwi zwitene zwi khou tsheiwa a ri haneli muthu zwitentsini hoya khou nyaga u tshelede ya zwitentsi a ḓe ri shume nayo ḓo ḽa na ine tshelede ya zwitentsi
ri khou ita zwitenezwo a ri ḽi tshelede ri vula siṱaraṱa uri vanhu vha kone u tshimbila uri havhaḽa vhathu vho ri vhudza ri tshi khou vha vhea vha ri ni so ḓa vha songo ḓa vha ri vhea zwiṱakani ni sa sendedzi midzi. That's why ndo ita hei midzi i sendelo ndi kona ndi tshi ya hafhaḽa mavhideni ashu ndi songo shavha vha nga ya gai na gai vho ḓo wana uri mavu ndi a tshisanḓaka. That's why ri ita hezwo zwithu no tshuwa ndi sa tshuwi a thi tshuwi no tshuwa thina ndavha nazwo. Vha nga mpfarisa vha ita mini uri vha ḓe vha mbulaya uri vha ite mini shango ndi ḽa ha tshisanḓaka. Vha nga ya na Pitori vha ya gai shango ndi ḽa tshisanḓaka na zwino zwo tou ralo. Hu na mavhiḓo o ringana 30 hafhaḽa nga ngomu hafha hu na 20 ri na 50 wa mavhiḓo hafhaḽa nga ngomu muṅwe hoyo a khou nyaga uri no ri hafhaḽa ri nga ya naye a yo sumbedza havho nṋe ndi ḓo sumbedza hashu naye na nsumbedza havho. A hu na shango heḽi vha nga ḽi wana moyani vha ḽi dzhia vha ḽi vhea fhasi vha ri ndi shango ḽa CPA. CPA a i na mavu. Ballymore na ḽi shango ḽa ha nnyi ndi hezwo ndi khou nyaga u vhudza zwone shango ndi ḽa ha tshisanḓako na zwino ndi kha zwi amba nda vhuyelela shango ndi ḽashu a vha ri khou nyaga u lilisiwa kha shango ḽa tshisanḓako hafha a ri khou dzula hone ndi hezwo ndi khou nyaga u amba zwone ndaa. Rangwani mimanyana ingaku kuna swin'wana ingaku a va swi hindzisi kahle laha maybe va nga nyikiwa chance va swi hindzisa kahle ingaku twisisi vulavula hi CPA kumbe vulavula hi ku beburiwa lavani va yimele CPA loko ri ku ri n'wina mi a beburiwa n'wina wa n'wi mi tiyile lava yimele CPA hikuva a mina n'wina beburiwa n'wana wa mi tiyile loko va ka yisandla nghenile CPA se va lava ku responda la mina ni lava ku responda hi ndlela ya CPA the wenti va kona hi CPA na ku responda shota ava ndi vo Patrick Sambo vo nangiwa sa muṅwaleli wa CPA ya Muananzhele nga 2016 va ri komiti mbili dzo rangaho dzo vha dzi khou ḽa masheleni nga u rengisa mavu na khuni. Komiti yavho yo vha yo tea u shuma lwa miṅwaha miraru na namusi i tshe hone va ri muvhuso ndi khwine u tshi lilisa Malaifa nga masheleni. hafha lani kha portion 6 na portion 10 ngori hafha huṅwe mavu yo no vhuya a thiri kha vha dzhie portion 10 hela plus na portion 6 vha dzhie hela tshelede vha fa hava vhateguli. Ndi nga fhedzisela ndo ima kha hezwo uri government na nṋe ndi khou vha sapota vha vhateguli vho khou lila ngori vho khou pfa vhavha vho no shuma hafha mara vha sa wani tshithu ene uri ri wane mavu ndi zwone u shuma kha bulasi zwi a konda zwi khou ṱoḓa tshelede nnzhi na vhone vha sona nṋe ndi so vha zwi ḓivha na vhone vho khou balela nga muḓi wavho u fhaṱa 3 room vhone vha nga i kona bulasi. Vho Sambo sa secretary vha zwi ḓivha zwa uri CPA i ita na AGM every year. CPA yo thoma yo guma lini vha na AGM? Zwa zwino ndi ḓo ri ndi kale ngori abo a khou shavhiwa mafhungo a tshelede hu sa ṱanganiwi ngori arali u khou ṱanganiwa ne executive yi fanele i va kona ne swi vula ku ta va na ti-question kusuka ti-beneficiaries ku ri ri khou ṱoḓa u ḓivha uri u bva 2016 u swika 2026 no shuma vhugai so hu khou shavhiwa hezwo. Kha vha vhe vho ḽi fara henefho ri ḓo vhuya ri tshi pfha uri hone ndi ngari muṱangano wa CPA wa ṅwaha nga ṅwaha wone u sa khou fariwa ri khou vhuya zwone zwino. Ri khou dovha ra ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya zwa Maramani kha ri bvele phanḓa na muvhigo washu. Vho Sambo vha ri mahosi a mashango a u mona na bulasi idzi a khou dzhia shango a tshi rengisa. Vhathu vho thomaho u dzhena sa zwitentsi bulasini ya vho rine ndi mahosi ri na dzi proof kha hezwo zwithu ndi vhone vho thomaho vha dzhenisa zwitentsi kha mabulasi a vho rine vha dzhenisa zwitentsi vha khou zwi vhona ene CPA ngori a yi khou focusa kha hedzila case dza vhathu vho trespass vha dzhena bulasini yi khou balela ene hedzila case dzi khou ṱoḓesa nga maanḓa tshelede ngori ndi civil case vha tshiya kha lawyer yi khou ṱoḓa 150,000 maybe 300,000 u vha imela ka case vha wana uri tshelede heyo khou shumiwa hafha bulasini a yiho kha account yi khou ḽiwa zwi khou amba uri bulasi yi khou dzhiiwa nga mahosi nga fuṱuku
Zwino zwo ralo vhathu uri vha farane vha vhe tshithu tshithihi hu tea u itwa mini? Hafha kha he bulasi ya vhorine ho ḓala dzi khuruku, muṅwe na muṅwe khou ḓilera hafha zwine na vhathu vho bva nnḓa vho zwi vhona hezwo, vho khou ṱoḓa u dzhena hafha, vho khou claima vhu beneficiaries hafha vha si dzi beneficiary. Ndi yone problem, mara advice yanga ya uri kha vha thome vhathu department yi vha dzhenise kha dzi list. Ro dalela mulanguli o to farelaho kha muhasho wa mveledziso ya vhupo ya mahayani Vho Milton Tshililo afha uri ri to pfesesa zwa uri muvhuso kha fhungo iḽi u ima gai. Vho thoma nga uri ṱalutshedza uri CPA ndi mini nahone i shumisa hani. CPA ndi u tou pfufhifhadza tshiimiswa tshine tsha pfhi Communal Property Association. Ndi zwiimiswa zwine zwa vha zwa vhathu kanzhi vhe vha claima kana u vhila mavu nga murahu ha musi ho vha na u sudzulusiwa kale nga miṅwaha ya kale. Vhathu vho ri musi ri tshi dzhena kha muvhuso wa democracy vha tendelwa nga muvhuso uri vha kone u ita dzimbilo dzavho ndi dze dza fara nga ṅwaha wa 1998. So muvhuso wavho thoma ha zwino u renga mavu khavhe vha vha vho a dzhia vha muvhuso wa kale wa apartheid vha tshi vho itela uri vha vhuyedzedze mavu kha vhe vha vha tshi dzula khao vhane ra ḓo ri ndi dzi claimants kana vhavhili. So zwino tshiimiswa tshi no nga sa hetsho tshi lauliwa nga mulayo une ra ri ndi communal property associations. Zwino hezwi ri tshi ri CPA ri vha ri khou pfufhifhadza heḽo ipfhi ḽo ri communal property associations. Zwino hu na mulayo une wa vhalanga vhoṱhe, mara CPA iṅwe na iṅwe i vha i na ndayotewa yayo. So if no kona u ḓi imisa mulayo hoyu u a i tendela heyo CPA u fana na zwino ri tshi khou amba Muananzhele. Vha Muananzhele vha na maanḓa zwino vho ṋewa mavu, muvhuso wo shumisa dzi millions nnzhi nga maanḓa. Vho ṋewa mavu vha tea u kona u a shumisa, vha langa, vha tsireledza. And hoyu mulayo une ra ri ndi wa communal property associations u a sumbedza uri sa tshiimiswa tshine vha vha tshone vha kona u suwa no suwiwa nga iṅwe nḓila. Vha tea uri vha kha vhuḓifhinduleli ha u tsireledza mavu avho ane a nga vha dzhenela lwo ṱoḓa u tswa kana u silinga vha kona u mu farisa. So ndi zwiimiswa hezwo zwine ra ri ndi communal property associations. Vha vho wana mavu manzhi ane zwa zwino vha khou tea a shumisa, hu vhe na mishumo, hu vhe na mveledziso, ri vhe na zwiḽiwa, food security, hu vhe na mishumo ine ya creatiwa zwine ra vha ri tshi khou amba uri kha hu vhe na mishumo ngauri shango ḽashu ḽi khou tsindeliwa nga u shaya mishumo. So zwiimiswa hezwo zwi funa u shela mulenzhe nga nḓila khulwane nga maanḓa ngauri vho ṋewa mavu a dzi hekithara dzo vhalaho nga maanḓa dzine arali na ngoho ro vha ri tshi khou shuma zwavhuḓi thaidzo ya u shaya zwiḽiwa na u shaya mishumo ro vha ri tshi nga vha ri tshi khou thoma u i fhungudza u swika zwino. Zwino arali zwine zwa nga vha zwi tshi khou itea hafha Muananzhele zwi tshi nga vha zwa u pfhi zwino vhane vha vha kha vhurangaphanḓa vha vho ṱoḓa u ḓipfumisa, ri na thasululo yazwo hezwo ngauri zwa zwino ndi tshi khou amba ri khou vha thusa uri vha kone u ya dzikhethoni. Hu khou vha na dzi elections dzine vha ḓo vha na committee ntswa ine havha vhane vha vha kha vhurangaphanḓa zwino hu sathu khethiwa committee ntswa vha funa u vha vho ṋea dzi reports. Ndi u ya nga mulayo hoyu wa dzi communal property associations vha ḓo ṋea dzi report dzo ṱanganyisa na dza dzi tshelede masheleni. Zwi amba zwori masheleni hayo nahone a tea u vha to auditiwa nga lwa mulayo. Ndi khou tenda uri na vhathu vhoṱhe vha dzi CPAs vho lavhelesa u vha khou zwi pfha hezwi ende ndi zwine ra dzulela u vha funḓedza zwone sa u vha dededza. Havha vhane vha vha kha vhurangaphanḓa zwino vha ḓo ṋea muvhigo wo fhelelaho woṱhe, dzi decisions kana dzi tsheo dzoṱhe dze vha dzi dzhia na masheleni oṱhe a bva vha ḓo tea u vha vha clear uri o bva a tshi khou ita mini. Fhedzi fhungo ḽa ndeme kheḽi kha vhathetshelesi kana vhathu vha no khou ṱalela na vha miraḓo ya CPA ya Muananzhele na CPA iṅwe na iṅwe, arali kha vha vhurangaphanḓa havho vha ri vha tshi thetshelesa mivhigo vha wana i na mabuli, vha nga wana hu na khonadzeo ya uri hovho vha na u sa shumisa tshelede u itela u benefitisa vhathu vhoṱhe. Komiti ntswa ine ya ḓo ṋangiwa ndi yone ine ya tea u ranga phanḓa vhathu ya dzhia na vhuḓifhinduleli ha uri havha vhe vha bva vha farisiwe. Ava vhakalaha na vhakegulu vha ri vhone ndi khwine vha lilisiwe nga masheleni.
ndi zwone ndi zwine vhaṅwe vha vho zwi vhona nga murahu vha vhori mavu a vhuya musi ra dzula nao miṅwaha mara hu sina na tshine ra khou wana ṱhamusi mbuyelo dza mavu dzi khou tou ya kha vhasigathi vhasi vhanzhi vha vhori ha matsina ri ra ri wana tshelede rine vhaṋe ra ḓa ro no ḓilela na vhana vhashu mara are mavu vho no a wana a zwi tsha konadzea ngauri vha humbule uri muvhuso ndi muthihi ndi wone muvhuso wo rengaho mavu u nga si dovhe wa renga mavu wa bvisa na tshelede tshi funa u vha tshithihi tsha zwivhili. Muvhuso wone u nga thusa hani vhathu vha re na thaidzo dzi nonga idzi dza Muananzhele? Arali hu na zwine vhathu vha khou lila ngazwo kha vha ri founele vharetsini vha kona u ḓa nomboro dzanga ndi 082 465 7899 ri na zwiṱiriki zwashu zwiṱanu ndi tsha Vhembe, ndi tsha Mupani, ndi tsha Sekhukhuni, ndi tsha Capricorn, ndi tsha Waterberg. Ri na vhashumi, ri na dzi ofisi kha hezwi zwiṱiriki zwiṱanu vhane vha ḓo ḓa vha kona u vha thusa. Vhahashu zwa namusi ro bika ro vha avhela ri fulufhela uri ro vha fhaṱusa kha mafhungo manzhi ane a kwama u rengiswa mavu vhuponi ha mahayani. Vha songo hangwa uri heno mbekanyamushumo i dovha hafhu ya dovhololwa nga Ḽavhuṋa masiari nga hafu bva kha iri ya vhuvhili henefhano. Aiwa, arali hu na ane vha tama ri tshi dzhena khao kha vha ri lume nḓevhe ri ḓo sengulusa mafhungo avho zwavhuḓi zwidodombedzwa zwashu ngezwo henefho. A ḓo vha matekwana avhuḓi yowa.